De McDonald a trugare da tiarvro broleon da vez pet da han. Obligadur just donam e broleon, mais o deus a hap, mais vigouer mon e chom tal kichen an alre, en ur barez vi en an vet krach, setu deus krach mon ton, une tonne mitima. Et voilà, juste voir Madoué. D'Australien, et vous comprenez la raison, et quand tu lis, on m'est obligé de la ziwal en tom, c'est cuir, et au broliun, mamdou arbre à brisounek. Non, vite ouvert quoi. Mad. Dus mon evon da gozel dus a hourses breis an druismeur a zo et pen a hourses a zo ur ker brezonek bet at savet pe savet evit bet tost a war dus a rembrek gorthez a signifie or vod adeg veur, setu. Mad, hag em eus Pigur e bet chachet ben ar fin tam pedam ne ket pa la hourses met an doare da vont dreistol gant an emzao sevenadurel. Evit kregi ganti e vo daou da displeg a penaos e deud da hourses varwell a hourses a zeu penaos ur vodadeg tud, ur gevredigez war an dachen lezenel e ur gevredigez lezen 1901, hag a zo bet diskleriet e 1901 evit ar vech kenta, dre memes mag bet krouet un tam a ro, e fin an nantek vet kambet. Dibabet e deus a hourses, derchel d'ar ger Kembraek, evit ma ve fe splan a liam gant Kembreiz. Just pigur a Gorsez e Kembraek an penaos a strolet de pe ar mod den emvoda a zo bet dijin et ganto. Evel just hag ben teuio ar vreton e de fin an nantek vet kanvet da velet da Kembreiz e vo divizet ganto, me an drev bogwelet, e vo divizet ganto sevel un dravenag inval ous Gorsez bers Inis Bredain. Ja, on en au Kembraek. Ja. Sais-tu